Isipili esikhathini esiningi, ikakhulukazi ebusuku, iyayenza lento ukuthi kube nemimoya thizeni engenayo lapha ekhaya, ikuphazamise nje sidalo, yabo. Kusho ukuthi into exhumene kakhulu nephothali ezoyenza ukuthi ebusuku mengabe ucima amalayithi, kuyaba khona umbani kuso sona leso sibuko leso esipilini, ebese kuba yindlela-ke ukuthi kube nezinto-ke ey'ngenayo lapha ekhaya zikuphazamise. Esikhathi esiningi lento lena-ke iyenzeka mengabe uthi uzama ukulala uzwe ngathi sekhona imimoya la ekhaya. Ungacabanga ukuthi hhayi mhlampe khona abathakathi lutho, isikhathi esiningi nje sokuyisibuko leso esikhona lapha egumbini lakho la olala khona. Kubaluleke kakhulu-ke ukuthi uzivale, uyabo, ukuthi izinto ey'ngale zingalitholi ithuba lokuthi zingene-ke lapha ekhaya iy'phazamise. Kodwa-ke ngiyazi ukuthi abantu abaningi lento iyenzeka kodwa-ke kungabi khona nenkinga ngoba phela abanye abantu phela banawo amandla ukuthi into ey'fana nalezi zingabaphazamisi. Kodwa-ke manje inkinga ukuthi akusiwo wonke umuntu ekhaya onawo amandla njengawe, iyabahlupha lento leyo, yabo. Kubalulekile-ke ukuthi ebusuku njalo uzivale nje isibuko sakho. Yazi mina ngathi ngelinye ilanga ngilele ngavuka ebusuku ngaphaphama nje, cabanga ukuthi kade kungaboma-2, 3 lapho. I-T_V vele iyangibuka kanje, ngalela langa ngakhohlwa nje ukuyivala, yabo. Ngabuka nje ilayiti ebomvu ekhanyile, ngendlela engayibona ngayo, ngangamelanga ukuthi ngiyibone lento le, kade ngiqala nje. Ukuyibona kwami yavele yacima. Ngaleso sikhathi i-T_V icimile, ngisho naseplakeni iphumile. Kodwa-ke kwavela-ke ilayiti ebomvu, ngathi le layithi kade ingibhekile isikhathi ngilele. Kodwa-ke ukuyibona kwami yavele yacima ngathi into kade ingekho kwasekuqaleni ngoba nayo i-T_V iyaba nalento lokuthi ibe nesibuko. Kodwa lapha ngaphezulu-ke kuba nento ey'fihlile lapho engeke uze uyibone. Ngiyazi ukuthi-ke umuntu olalele lana angacabanga ukuthi hhayi mhlampe khona into engiyikhandayo la ngikhuluma amanga. Ezinye izinto-ke esikhathini esiningi akumelanga ukuthi uy'bone kodwa mina ngayibona. Ngabona lapho-ke ukuthi hhayi khona into ebukayo laphana kule T_V le umuntu umelele, yabo, ngoba isikhathi esiningi vele benginokuy'mboza nje ngiy'vale. Into ey'fana nalezo nje, yabo. So, isibuko sakho simboze ngisho nasethoyilethe ekhaya, wonke amagumbi, thola nje ithawula usivale. Lapho-ke wenzelani-ke ukuthi mengabe kwenzeka ukuthi zikhona izinto ey'ngenayo zingakwazi-ke ukuthi zibe namandla, ziphazamise lapha ekhaya. Ngoba isikhathi esiningi ungacabanga ukuthi hhayi abathakathi lutho, khona imimoya ejule kakhulu ethi meyisebenzisa lokho-ke manje kube nzima kakhulu ukuthi uyihlule. Kodwa-ke mengabe uqinile-ke ngesimo somoya, ayikho into ezokwenzeka. Inkinga ekhona ukuthi izophazamisa-ke lapha ekhaya into ey'ningi, ikwazi ukuthi idonse amandla-ke ithathe lokhu-ke iphazamise lokhu, bese nje konakala. Ngokomthetho kahle kahle abantu bengamelanga ukuthi bayibuka nje esibukweni isikhathi eside-ke futhi, noma mhlampe ngasho nje ukuthi ungadlali ngesibuko, ikakhulukazi ebusuku. Eyi, ijulile lento le kodwa-ke angifuni nje ukukhuluma kakhulu. Yilokhu kade ngifuna ukukusho nje. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi lento banokuyifila nje esikhathini esiningi. Kodwa-ke lalela umuzwa wakho. Ayikho into ey'ndlula ngokuthi wena ulalele umuzwa wakho-ke, ukhule lapho-ke, ebese-ke ukuthathe lokhu ukusebenzise ukuze-ke ukwazi ukuzuza, ube nolwazi olufundayo nokuthi ukwazi ukukhula-ke ngesimo somoya. Konke nje kuzohamba kahle.